Elorm baby. Ye mo akwaba. Why sad? My sad pa. My sad. Nim so the time dey. Oh, abrochi na kakra na okọ ni to mfa time ni agro. Me fa me time di agro ba won say the late honorable I can say Mutala anyway Alajin ikosi omo entina se traffic go krum. Why NDC ni dey ma ye mra wo so. I say oh why work kanko. Okay. Wakwa NDC ni member papa no. Na monkofo ewu an wo mu kwa na wo moko wo mo sa eye mo sacrifice no ana say musika dro no ana so say wo hwa edien e na ekoso sa Nayas me da say me do bibia wo hwe Angel TV so ase sa wo hwe Nayas owo die ebetimi ato bia na no na ye MPP4 ene ne ewu obi embisa o musa de nti no mu enye say sacrifice when you sacrifice when you share ya dear legend I say ya ignoring nyama bi ayentimi anye ho adwuma e na akofa ne sa accident ya ka accident these are some of the things that accidents otima say enti we na enye sacrifice entimi nye sacrifice da see e be sacrifice for what and this ye the hands down enti obi ani ho oba be sacrifice no obi abre MPP4 enti we enye sacrifice nyeme bia ya ntutu ni ye ene na wo hu ni se obi abre MPP4 why na be ka kire wo se obi abre MPP4 ente se ya abre MPP4 a mo ba ye de na mo 8 months ni yengo adama sweetheart owuo na se ye ka so obi abre party a na che se ye to aba no wo hwe eyi na percentage wise na utimi hu se ye di fa kra na che se ya bre oti ase na che bibi na enko yie eni nti ne ye yi sa ban ne efri so enti we no enye bibia we no eye nyama bia MPP4 anye a ye ba beye eni nti na yen kasa yen ka se bia ye di blame ni be ma we ana ye di blame ni be ma we ade e wo mu an se nyama bi wo ho e che se ye ni ye so ano na nso ade e besi ana e besi because o hwe ya honorable the late honorable Omane Boama Mr. Wa call parliament these are some of the things or the two say bia your choppers na say what do you call it the helicopters no na che say who states ne enye won sanyama we na che say ye kan states ne enye ama o ka ho asema so no won oye ne de na so obi nim eni ntini ye say black box no said ye hunu no ye behwe de esi ye nti obi nim o obi nim because e betimi aye nyama bebre na mo ye sure say NDC4 we ma ye hu box no ade ewum ye sure pa ye nipa na ewu ye ni adre ankasa because ye pese hu ne ewum ye si ye kwan ye fa so e ba ye de ni nia omampani abeka so de ni na beba wonya sure say we NDC ni ntina wa betena ha wo ka bia ma mo se ne be ye benya ase ye benya humobro bi sympathy bi amamo there be we enye sympathy asem bia we enye sympathy anka MPP ni wo mu anka obewu enye sympathy ena me se ye to abama owi a wo ye nation dia wo nye party dia because this MPP phone to me nka se ye mfa omo nye adwuma wo ye adwuma bi emu ye so because me ni mu se MDC fo no any MPP fo a na ye adwuma enti we no anka wo ye fa secretary bi o ye MPP ni a sanka obewu enti in all no ede na abeka kire enkofo a wo mo ne na ma wo mo ka sansem no because ye de yate is alleged de yate na ye ka enti ede na abeka afa wona wo ka sansem no won ka sansem we e na medwene ho amenti ase we a national disaster a che sanka betumi ato obi a che accident ya nkola ekowu ye e betumi ato obi a because ye ye kwan ni ye 8 years ye ntimi anka ho asem 8 years o ye ntimi anka ho asem 8 months eni aba be complaining otima se ade bia so me ne wonimu se ye de copy paso ansa na ye timi aye hwe pokwase road yi eno nso ye de sika eye misra mumma ye nto ye bo nanso mumma ye hwe ye hunso yi enyama bia enye no eche se ye kase enye we ense se obi jubilate wo ho se me ye MPP ni anam ye NDC ni enti NPP ni wonya adwuma ye MPP phone ya na ye omafi baabi omo wo no ye ni MPP phone na ye adwuma ye ni MPP kra ye MPP
Exactly. And so be jubilating about this. This is nothing I just see a jubilating about. But not shoddy, kase. Nyame na etua yen ka because senka kwan ne ya enka there is no way ya enka ebi ombefa wiem enka ombefa ya ene na make na kwan ne de metena ka se kwan na ye na ye den na so eche so ohun se 8 years no den asem na ono so kan na accident bebre accident esi was a road enum bebre ne yaka ho asem se enya accident ni na ye ka ho asem won se obi enya unua bi ewu ama president aba be ka se me pa auto accident afa ase ntini me hwe wo mama but nkrofu ewu 8 years ye betimi aka ho asem enye ade na enya na enye na so 8 years yetimi ka ya no tu mu 8 years yetimi ka ya no tu mu ena esisi ye complaining 8 months mama yen kasa yi o na sase mo betimi atu obi ya mama yen kasa ye because sase 8 years ni partner ho hwade han e ma sanyama weni asi e ma nkofo fasa road enye nkwala wenkwa na ewu enye nkwala wenkwa na ewu but onsusu se ekwan ye fa so ye sie enkra no eno ho aso twe ena nyankopon ene nananom ene ahohom a wo ya hom papa wo di nkwala ye chi ena ama saa de ma we nyina anka ye se aso twe anka MPP fo na ekota omo ayi a omkwakoye saa omo rally osede wo akwatia na nka jese nyame edi twe omo ka because 8 years no omo na tesa nka omo hwe na omo ye saa kwan enya aso twe enya aso twe da ekwan ni na enye because anka 8 years no kanka nyankopon so otwe ni paka anka MPP fo e ba be ko saa omo akwatia de we na tesa nka omo wu fa saa kwan no enya se obi twi obi aso eba chotobo wadaroma tobo we enya ntokwa enya ntokwa but eye me ya so obi di sade we ye politics we enya politics asem eye areho anase atorenchem na Ghana enti no nyabotre e ma ye nkwaye no se politics ni ade se ma wo bisa me nti na me kasa se enkola na ye sie wo mu nyina abom no ususu se eye se na se ye ne sa anase na ka se nke de obia nkola na obia de hye e ma no obia bo se obia ewu a ye wa mamra ye ma obia so what you say but when dey ye tu dey make what you say busu bia se ne de hye anase ne bibi to for ma o wa mamre anase wonim kwan ya wo fa so but when dey ye kan mu nyine gu amna ba kum te se nkran ni o ya anwe abusuya no ho chese ya anwe bibia ho ususu se enti eno eye se ye ne sa Nayas anse ne ye besi obi no ye bebisa mo concern opa wo dia ye betimi de wo dia ama ba e bia akoye se eye accident ye mo frɛ ni bibisa ase eye ye kan say atofuwo obi ampese ode be kofie enye sa okrokro na ebesa ba fie wo biem wahu eni na omo ye ne sa nti na eno de me ti di se parents na kasa na ehun se ne body na ye no ye ntimi ensie ne se nti ye be sie ne baako ni aye ho amamre ena me ti di se amamre so de omaye amamre de omaye okay atofuwo na wo kan wo pa kire sen na kire se wo no de eye wo de ana wo pene sesene a ye kan wo mu nyina bu amenem se nkrane no o pene sa man kasa me pene sa me si ye bisa ena sometimes no amamre obi wo ho ye atofuwo a ebi mfa nkofie nkodeda because se ne bi omu bo mu no e bi kra ne se ne nkwala no wu ye bi wo kra ne 9 da baabi ni we da baabi obi wo kra mu nsampi anka enye sa anka parents no omu agree to it se onye yenye ni say because me kasa me permission no mabakosie na otimi nka ho hwe nkyere me but e bia na omu so amamre ena e kire omu se ena yensi omu ya wo kan dia na kire se wo pese wo ka kire yen se ebusua na se wofu ana se maami bia na se ne bia anka se me pemedihie na me ya mehu se ne ya mesie na me pemedihie na me ya kasa ma sa ne ba no enti e ba ne sen ene yetimi kan wo mu nyina bo mu esie wo mu dako kan wo mu nyina bo egu amene mu dako se nkrane o asam na ahreho ya ahreho nso bisa wo ho se o ma ba out abeka se de ye no mo mpa na o mo cho so ma me wadaroma me politics eno ho asam yenyai MPP NDC hwan yenyai na yensire rade se die sie no eme bi nsi bie me rade won fa ye boni nche eme bi nsi bie so de brem kakra ma me me de no kware said your man Ghana e be fa na ntuma pefra
ene ye nyina ye hwehwe okay do ni mi ni me nya MPP me nya ndis me follow san ne ma okay na mum na metena ha me ka me no kware okay edi enti na me ka no kware me ba cho so ma me wadaro ma me ba ye besere ye mpanifo ne se Ghana omonhwe no monfa ne ma ngu akwan okay ena afenso pastors ye sinkramofo adoso na esi ehu papa but ye wasofo no papa bi wo ho a sebe wo mo kasa ya ye ntie kakra okay insem we besi me kai say pastor bi ane e friend great emperor obeka say osra omampani John Dramani Mahama say this time from May or starting from May up to this September mass school bia nko excursion okay mpacho so ma me wadaro ma sorry ye nto aso inti yesre sabe ye wo say ye wo pastors for ni bi wo ho a because of omusuni omoban ti ye mfo mo nye eyi but ye kan sem bi wo ho a aya omuntie edenti na make asa metimi aka say empanifo hwere omo nkwa no ekwan bi so se ye kan nya me so no kware a sa bre we nya bre se ye fa alokota na se ye fa plane because ewie mu no enye inti ye expect say ye na ye kwan ne ye empanifo edi kan ni wo mo so aba etimi ye kwan we ya me expect say omo hello. Hello, good evening. Good evening. Udini baby are free. Mpacho me kasa fitama committee 2A lang. Okay. Madam, we ni papa. Sure. Nyami sure. Nyami sure pa. Woman kokko na to hono kasa no. Sebio ye wa Ghana. Ye nya ne ye politics o. Okay. Ba ye politics. Ye ni ye vote pa. MPP for you want pay no more to have NDC for you want no to have. Where the me sweetheart where the wadama facha me say me twa no but enya politics na ye okay aha where the me so enya NDC na enya MPP e atorencha ma atoye no na questions are eba me so no dosun no tia say madam na nkate me encha me pesa me ka tell say the way wo kasa den wo studio no ya asam na abagana ntie nya yensuma nyamisha pa wadama nyamisha chia ebusuafo no maye ye pa cho dasa na ye besa na wakasa nyame onsha pa okay sorry bonitofa emaye na ye bonitofa yesre ye mpanifo sesei omonhwe ye kwan ne emfa maye ena afen so omuntie asofo no mu binom ne so omo kasa because de bia me kasa se e bia me wo me sofo na e bia eniema ebekoso ya fro se Nayas afi we enko ha pastor so wo ne sofo no waka me gidi se nkasa eniema we nka beboa omuntie asofo no mu binom kakra emaye na omonhwe ye kwan no so yesu e kwan ne ka ho because accident we me kasa enya me ya na meboa since that day me up to now me hu aduane kra me ntimi because me wo madam fu bi wo ma enye na ye ho kire ye ya otimi se ne ye kakra nyame okay where otimi inti yesra ye mpanifo ye president se ono na ebeso afre no se ono no wa bem inti yesra ye president John Dramani Mahama se onhwe kumase kwan ne mayen me onim se papa no wasu pa o ye papa waye ba ha wo hwe se dia papa che se wasu na hwe se ne osu na hwe se ne ye mame lodina su na nke be de no obatan betimi esu an no de ne bobet wutumi se okom ayeza ye papa Dr. Mahmood Bawumia shono so obia just say in fact areho yeah my amfanya politics media no na mesre ade we ye ewu na betimi ato obia nti yenyan se dia ye starting na de ye politics and we say ye me da we MPP ni o say ye me da we so ye ndis emwa ye nye sabre ni na ye wo de say e chena wonim de be obia ni ma de chena mu asem o ene na ye nyina ye hunne ene kra ye hunne ye yes rawam ena afenso ye mpanifo ni bi e wo ho omo kasa edi enti no bitimi kasa moje hwiegu a eye me de ani ade we ye den ye se moje hwiegu obi nso timi kasa ade enti na MPP fonkwa na ewu ade na ni ekoso no ase omo create tan ye de ase ye enti memufo no wo munyae nyame nhyira
that's a Elorm baby. I want to Obroni. We'll final words. Clear because as attacks never also no doors. Oh, attack the sanity. Sanity. Eba also sa. Them person me catch room and say, and yes sacrifice. Me buy as some me kind say. So be tie me pa me say e kwan na enye. Well me kan ho asem. Na me se mu ye njai say ye ne say MPP NDC. Say yes anka ye be tua obi kan ka NPP fo na nka ye tua mo ka. Yes. I some na make up because anka ye say ye ntwi obi aso pa nka MPP fo ne be tua mo aso. Because omo no matena 8 years na when mu aba 8 months pay. Oh, and say my young sir because I said we betimi ato me. And I say MPP NDC ya try ya drink. Okay. And no ya drink tre enya hwe. Enti adenti na che say ya de bia ye say obi ti ba bia wo say ya me de say ato way for NDC for. Then NDC for aye. Omunya ho say ya sofo na wo mo wo manyi mu no. Wo mu tie yen panifo wo mu tie wo mo mo. Asofo ne de omu beti wo but e bi so bowa. Ti se akoye se wan frɛ me abibi beto wo de sa wo frɛ no won enyama bi se ne emmoaye ye wa sofo mo ka asem anyame yi akyerɛ mo mete se bitimi ka se ade na nyame yi akyerɛ wo ntimi twitwam nyame yi akyerɛ wo mo na wo mo ka kyerɛ ye mpanifo no wo mo so no wo mo ntie because moment a wo mbɛka no wo mo adwene ye wo mo se bia wo mo besika eno na me ka ne se asofo no ebi nyanti wan hwɛ yi a untie de oyɛ no untie because obi wo ho obi frɛ no obi ka nsɛm bebree akyerɛ wo hu ne wo fa wo enti mesrɛ mo asofo no mo nya papa no mo ma asofo papa ne nkasa asofo mo ankasa mo ma asofo papa ne nkasa ni enti nyame ne because nyame ne so betimi aboa because Ghana ha yeti ye di Kristo enti nyankopon nkasa me gidi sensem say yi ayeti yi na yampa asem bi besi a osofo bi wo ho betimi breaki obi onso ntimi breaki bo betimi ehu ama na ne obeye no no akwakoye enti mesiro mo wadaro ma ebusua no de en abeka chom ne ko papa so no de meka ne se omo shedding ti se ye nia ya ebusua because ade esi national disaster ya ade bi ya accident ye nia obi esu enti mesre obi an shedding because me ameti ya se ame kasa dindin ya me biebie mani ya me kasa mesu ankasa na me nkasa MPP NDC me kasa de we betimi asi obi ya so enti mesre mo njai politics no ne enka ne ye se ne ekwan ne ye ya me ne wuni ya ebenya nkwatenten ne etimi ade atena Ghana onshra opa Elorm baby papa bremo e seconds na why prophet here na for final ways ye bremo aso may I appeal to Ghana government is here NDC the diamond say Mahama ye we mujidi enti ne to abama no bae me meti we me mujidi pa okay the message papa NDC ni ana me NDC ni okay but wo ni mujidi okay enti message say wabai mfie na wo nanim no onfa toto Ghana nema yie emaye okay onfa toto Ghana nema maye se but that's obo adwuma wo oye adwuma me hu ni sa so obo adwuma oye adwuma esa me ka se enti na me ka se me meti we me ogidi wo ni mu senia me betena ha free education me born abaso no sa na se NDC susu abai omo so yade papa ye besa betena ha asabo ma baso but me hu ni se omo ba ye nche ba ye nche ti ya mo mmere de stress e onfa ne man tutu na at the same time no Ghana no na papa wa hu se dollar na kasa oh ese me kasa ma bon to fa so obadwuma okay ye be stress on tutu ne ma ye na Ghana en fa ne to ma pamfra na at the same time no so no o makoye politicians de bia politics de ni sunsum ne na eko enti ne Ghana fo onye dan a ye se de bia me kasa be se pa ne be se boni ahaban ye se sa ne nyansam ni Etenya dan a adifo papa ho enti mpanifo no so ntu anamo no mo enya adwuma se de be ya ni ma bi ba side ya mi sharp me da mo asese to nsa frɛ mo ba